Pasukan Rusia dan sekutu termasuk dari Chechnya bersiap menggempur Lysychansk, pertahanan terakhir Ukraina di wilayah Luhansk. Saudaraku tersayang, pahlawan Rusia Zamit Chalaev sedang memeriksa Lysychansk dari jauh. Kota ini target berikutnya segera dibebaskan dari penjajah Ukraina. Ini tidak akan memakan banyak waktu, demikian keterangan video yang diunggah Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov, tanggal 30 Juni. Pertempuran besar akan pecah di Lysychansk dalam waktu dekat. Baik Ukraina dan Rusia mengirim lebih banyak pasukan ke kota ini. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari 127, belum ada tanda-tanda berakhir. NATO dan sekutu kembali akan mengirim bantuan senjata membantu Ukraina mempertahankan wilayah dari Rusia. Sementara Rusia bertekad tidak akan berhenti sebelum target tercapai ancaman keamanan nasional dieliminir. Американским хаммером. Короче говоря, великие укробойцы, вояки, которые взяли, отбросили все, получается, убежали. Значит, у нас уже в распоряжении появились хаммеры, казаки. Короче говоря, весь этот ихний скарб, который они так рекламируют, что мы отправили эту всю рухлядь, вот это вся рухлядь, короче говоря. Мы так для прикола просто, пацаны, чтобы покатались чуть-чуть, взяли ее, а так на самом деле абсолютно ни к чему не пригодная старая рухлядь. Наши бронированные УАЗики, наша бронированная техника намного лучше, чем все это ихнее хозяйство американское, так называемое. Вот мы в очередной раз доказываем, что мы с помощью нашего российского надежного оружия можем сделать намного больше, чем эти укровояки с помощью натовского хваленого якобы великого оружия. Поэтому мы можем сказать только одно. Ахмад! Сила! Аллаху Акбар. Вот и весь вопрос, Рамзан Ахматович. Вот бойцы наши, как говорится, приволокли показать, короче говоря, посмотреть, что у нас тут есть. Ассаламу алейкум, Рамзан Ахматович. Вот Lysychansk. Наши передовые разведчики уже зашли. В скором времени мы выполним ваш приказ. Insyaallah, Ahmad Sila, Allahu Akbar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.